Hmm. Apa tuh kayak payung ada titik atas tuh? Ya, betul. Hmm. Ya, betul. Nah, ada ragu. Terus? Tadi apa baca tadi apa? Ya tadi apa? Fa, fa berarti fa. Hmm. Baris ke-5. Apa tadi? Kan udah ulang itu aja tadi kan? Ini Z nih. Itu ya. Z A Z. Sama kayak huruf zo bahasa. Zo, za. A B C D E F. Lupa lagi. F A. Z. Ya betul. Za. Z A za udah tadi kan za berarti. Za. F A fa berarti za. Terus. Ya betul. Huruf I ya. Lupa lagi. A B C D E F. F A. Bacanya? Ya. Habis itu lain tuh lupa nanti. A B C D E. Apa tuh yang kayak ini nih? Kayak M terbalik gini. M gini. Gini berarti. Terakhir dia. Yang terakhir dia tuh dekat Y dia. R S T U V. W itu. A. Kayak huruf W. Wow, kalau kita ngaji. Wah juga. Terus F lagi tuh kan berulang-ulang itu. Wafa. Apa tadi itu? Ya betul. VA. Dafa. S A.